الحمد لله رب العالمين خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الفلاح لمن اعتنى بنفسه وزكاها وأوجب الخيبة على من أهملها ودساها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من تعاهد نفسه وألزمها تقواها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فقد فاز وأفلح من اتقاه، وخاب وضل عن سواء السبيل من خالف أمره وعصاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان ومنحه العقل واللسان وهداه النجدين وبين له السبيلين، وامتحنه بعداوة النفس والشيطان، فشرع من أجله الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأوجب عليهم طاعته واتباعه ورسله أمرا ونهيا، وجعل مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن طبيعة النفس البشرية عباد الله أنها عدوة أمارة بالسوء إلا من رحم الله، طموحة إلى الشهوات والملذات، كسولة عن الطاعات وفعل الخيرات، ظلومة جهولة تصاب بالعجب والكبرياء والحسد والرياء والغضب والحرص والشح والبخل والخوف وغير ذلك من الأمراض النفسية. والموفق من اعتنى بنفسه بالرعاية والمراقبة والتهذيب والتزكية والمتابعة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيسعى جاهدا في إفراغها وتطهيرها من تلك الأعراض بالتحلي بمكارم الأخلاق والآداب الشرعية من محبة الله والإخلاص له وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتزكية النفس لا يتأتى إلا بمقام الإحسان يا عباد الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويتحقق ذلك بمخالفة الهوى وملازمة التقوى وعدم تلبية النفس في رغباتها وفطامها عن شهواتها وملذاتها، ودوام الإنكار عليها والإكثار من معاتبتها والتدقيق في محاسبتها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويتلخص ذلك في ركنين عظيمين هما تخلية النفس وتخليصها عما لا يعنيها، وتحليتها وشغلها بما يعنيها وما فيه نجاتها. عباد الله، ومما يعين على تزكية النفس مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومنه سلامة الصدر للمسلمين وعدم الحقد عليهم والإكثار من قراءة القرآن بتدبر معانيه. والأهم من هذا كله الإكثار من الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله الواحد القهار، فإن القلوب بين إصبعيه يقلبها كيف يشاء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يتي الله سبحانه وتعالى الله جوميرا وتغورندن هانا دو يتede wadudo ko hana yettirede hertordo jeygol dendarangal yettore nden kanko Allah o teddi o towi o mawni o senike o laabi o wodditike e kala duytande e kala jasere o sifitori kala timmande kala mango e kala teddungal. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi neddanke o tagi ki wonki neddanke o fotindiri ki o wadi ki e mbadi labandi o andini ki wonki moƴƴere makki e bone makki. Miɗo seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. O ala nando, o ala kafi diɗɗo, o ala yerujo, o ala hawtidaɗo, o ala mo o hana hawtidede ngal dewal,
o hertori jeygol ngal dewal handugol e maggal wano o hertori non o wotidiri non e taggugol tagore nen fow ne a fow kipa fow wano o wotidiri non ka inde makko e dendanangal sifaji makko tedduɗi towuɗi labaɗi timmuɗi. Kanko Allah o windi malore nen wonande kala on hilniɗo wonki muɗum ki laɓɓiniki o waɗɗini kadi hayranne nen perdindin e malkisal ngal wonande kala on yeɓuɗo wonki muɗum accitiriki hoore makki hewriki sheytan. Miɗo seeda wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko kanko woni ko ɓuri moƴƴude e ko kippi wonki muɗum ñinniki e kulol makki Allah. Toro Allah yo Allah juulo e maɓɓe juula e ɓengure maɓɓe nen juula e dendanangal sahabaɓe yutirnoɓe ɓaawo maɓɓe ɓen juula e dendanangal on jokkuɗo sunna maɓɓe ñentini batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Musidɓe tedduɓe miɗo wasiyo hoore an wasiyo on kulol Allah ka kene e ka gundo sabu malore nden e polgal ngal fof ko wodani ko on sifitorɗo kulol Allah perdi ndin e majjere nden fof ko wodani ko on oñiɗo e kulol Allah ngol woɗɗiti yamirore makko nden lundi Allah lundi nulaɗo makko on. Jomirawo seniɗo towɗo o wi hey kono yo gomɗinɓe hule Allah hattirde no o hana hulirede non wota on maayi ko satti wosi wona ko on julɓe jebbilaniɓe Allah. Musidɓe tedduɓe Allah tedduɗo towɗo o tagi neɗɗanke o andini o gandal o andini o yewtugol wowlugol ko woni e muɗum yaltina ko woni e wonki muɗum o okki o neɗɗanke haqqille o okki o ɗengal haqqille ɗe o sendidirira sobe e samakala gonga e fenande boni e moƴƴi o okki o ɗengal feññinirgal konko woni e ɗen haqqille konko ɗen haqqille ɗon yii kon ka boni wo ka moƴƴi wo o holli neɗɗanke o tindinimo moƴƴere nden o andinimo ɗum ɗo ko moƴƴere o andinimo kadi bone on ɗum ɗo ko bone o jarriborimo noon ngaygu wonki makko kin e ngaygu sheytane o ko sabu ɗum neɗɗo on woni tawde neɗɗo woni hakkunde ɗiɗo ɗiɗi e hino dokkal e hino jarrabuye ko ɗum woni moƴƴere nden e bone on e tana on ɓattodiri hawti nokku. Si woni o neɗɗo ɗo accidama e hoore makko kara han moƴƴere nde wawata folude sabu wonki kin hino jeeya e gaño makko on. Sabu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on shar'ini sariyaji ɗin o tippini ɗe defte makko o nuli ɓe nulaɓe makko o waɗi ɓe weltinoɓe rentinoɓe weltiniroɓe kala on jaɓuɗo ɗofti neeti huli Allah heɓugol aljanna e gurdam moƴƴantaw ko aduna ɗo. Ɓe rentini kala on yedduɗo Allah lundi nulaɓe makko ɓen heɓugol malkisal ka aduna ɗo heɓoya lette duumiɗe ñande dargal. O waɗɗini e hoore ɗi wonkiji nde tagore ɗoftagol mo jokka nulaɓe makko ɓen jokka ɓe ka yamiroje jokkiraɓe ɗon waɗugol yeru feere muɗum nden jokka ɓe ka haɗoje jokkiraɓe ɗon woɗɗitagol dendanangal ko ɓe haɗi kon o waɗi ruttande ma an neɗɗo on werde maɗa nden jaƴorde maɗa nden ka sakkitotoɗa ɗon timmode maɗa nden ko imma ka aljanna ma ɗum ka yiite fariqum fil jannati wa fariqum fi sa'ir ala hasabi alhaali maɗa on si a woni e ɓen ɗoftiɓe lawol maɗa ngol jaƴorde maɗa nden ko ka aljanna ko ɗo woni timmode muradu maɗa ndum yo Allah jeynoy e ɓen si woni ko aksu muɗum haray ko ka yiite wota amara kadi mo feloya hay e goto si wona wonki maɗa kin sabu Allah darni hujja on timminimo e hoore maɗa wonki neɗɗo non no jeeya e koki muula e muɗum tawata ko lasli e makki wonde makko ki gaño koki yamirohi ko boni si wona kinki Allah yurmini wonki neɗɗo ko rerɗu ɗum yiɗu ɗum tuyoji muɗum belenduruji muɗum ɗi dagi woɗi harmi o ko welataki kon hiki yiɗi natugol e ɗum wonki neɗɗo on ko wonduke ngamelo immanagol dewal sede muɗum immagol juula wittiri hay darde wotere ko ma gusidira e makki ha wawa ko wonɗo pusude kam yo walsi wawa immagol juula hay wittiri on si tawina Allah subhanahu wa ta'ala on jeyne e façon yimɓe gotoɓe wawi hoore muɗum ɗiggini wonki muɗum kin na ɗum neɗɗo ko amuɗo e tottugol dewal amuɗo e waɗugol moƴƴere ko sifitorɗo ɗuɗugol toña hoore mum toña kala mo wawi toñude ko sifitorɗo majjere Allah wi innahu kana zaluman jahula
ki wonki hiki heewi heɓugol hawagol hoore muɗum min mi kelɗi min miɗo ɓuri ɓeɗo fof iwdi andin ko ni e ni leñol angol ko ni e ni wonki neɗɗo no ɗuuɗi sifitorgol ɗum mawnintinare yiwgol hoore muɗum sengo dow yimɓe ɓen wonki neɗɗo no ɗuuɗi sifitorgol ha sidaku monagol sabu moƴƴere ko Allah okki yimɓe ɓen no ɗuuɗi sifitorgol yi'inagol kala ko waɗi sago mum ko jama on andu ko kaari waɗi ɗum ɗo ɗum wole mane wona gimol yimɓe ɓen ka hoore ɗatte maɓɓe yahugol e artugol hiki ɗuuɗi sifitorgol seytingol e rewɗugol e heɓugol moƴƴere kañum ko heɓu tunnayo heɓo hay seeɗa no ɗuuɗi sifitorgol guddan e gañanandi e kulol no yiɗi heɓugol tun no añi kala ko wiyete tampere hu janɗi fanɗi hino huli tun no ɗenƴi no maapi e ko wona ɗum ɗo e nawnareji ki wonki neɗɗo heɓata haray noon musidɓe tedduɓe ko woni on malaɗo moƴƴanaɗo ko on wattuɗo ila e wonki muɗum hilni ki hefti ki o wattiri ila e ki renugol ki aynugol ki hiwa ki howa ki fewna ki e lawol ko ki hani wonde muɗum ko laɓɓinaki rusa kala boneji ko woni e makki itta haysi musay yo musu ɗon ɓuttinoya sakkitora ɓutto on ɓuriya accuɗon ya hulu ndin musendi ɗon sakkitoroya musendi Allah wi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha gomɗi pellet malama on laɓɓinɗo wonki muɗum mawniniki laɓɓiniki e boneji mawniniriki moƴƴereji ɗin e jikkuji labaɗi ɗin e rewugol Allah ngol o wi gomɗi kadi perdi malkisama kala wo on naaduɗe wonki muɗum e ko tuninta ɗum e ko lorrata ɗum e ko bonnata fi muɗum neɗɗo o malaɗo on tinnotoɗo yacco e hewre wakkilare e laɓɓingol wonki muɗum kin e kala nawnare bonde ko wonki heɓata immode ɗiɗi jantiɗen ɗo e ɗi wona ɗiɗo ɗi en jantaki ko on sifitorɗo mawninirgol hoore muɗum sifitorgol jikkuji moƴƴi ɗin e nediji saria ɗin ƴettude yiɗugol Allah laɓɓinana mo dewal ngal laaɓa moƴƴina ka ɗoftagol nulaɗo on sallallahu sallam jokka sunna maɓɓe on sifitora muñal e nunɗal e yankinare sifitora hulugol Allah sifitora jortagol moƴƴere makko nden hula lette makko ɗen sifitora dokkal e teddungal e ɗuɗɗingol tubugol rutto e Allah sifitora ɗuɗugol jantagol mayde nde andita fi mayre sifitora ɗuytugol yiɗugol aduna o ruuɗo e tuyoji e belenduruji aduna ɗuɗina fewtugol e Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓingol no wonki muɗum musidɓe tedduɓe wawata heɓorgol si wona nde neɗɗo on sifitora martabatul ihsan on ka dina ɗe andi islam on ko martabaji tati wal islam wal iman wal ihsan non sallam jantoranno noon jibril ñande warno o landiɓe yo tan ko woni dina maɗa kan islam o yo tan ko woni iman yo tan ko woni ihsan on laɗo maki ihsan on ko nde rewata Allah wasi hiɗa renti Allah yeeso ma rewamo wasi ɗa rentimo himo aynudema yeeso maɗa rewamo e hoore hiɗa andi hay fi an a rentamo hiɗa felliti dow kanko kan himo rentuma konko wayi ɗon wasi kono woniri an hiɗa rentimo ko pellet kanko kan himo rentuma haray neɗɗo tuma o sifitori ni ko fewdo ɗon o wonata neɗɗo kippuɗo e laɓɓingol hoore makko sabu haray o tefa yimɓe no rentimo ma rentamo ko mo andi tun hunde wottere Allah subhanahu wa ta'ala on taguɗo mo on okkimo nemaji ɗi o mari fof warowo mo on immintinoyamo ñawamo marɗo aljanna yite on on non kañum hino rentimo neɗɗo o sifitora ni ɗum ɗon noon ko honno gongirta e makko ko nde o siforta lundagol e faaleji wonki kin o ñiiɓa e kulol Allah ngol o salo notagolki e koki noddata kon o entaki o woɗɗinaki e yiɗe makki on o ɗuɗɗina felugolki e ñaawugolki o waɗa wonki makko kin kaki wonɗon ngayngum o jogoki gaño o ñaawaki ñaawore nde goɗɗo ñaawata gaño muɗum no aynirta noon gaño ma no rentorta noon e makko no wattirta noon yila e makko taw lorde ko noon neɗɗo hani wattirde yila e wonki muɗum kin ha o wawa ñinnudeki e hoore moƴƴere ko eni e hoore ko moƴƴaniki kon Allah wi amma on tawɗo huli darande nen yeeso joomi muɗum ñande dangal andutugol ma fellitugol ma pellet a daroto yeeso Allah Allah wi kala huluɗo nden darande ɗon o haɗi wonki makko kin e mbele nduru makki e yiɗe makki
Allah wi on don werde makko nen ko aljanna on o wi no ko waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kala wo on danda don ndereran kaku wonki mudum ko ben do woni malabe ben musbe teddube no jeeya ko wallata neddo o ha o labbina wonki makko kin subugol be jokkondirgol e yimbe mojjube ben woddito yimbe bombe ben nulaado maki sallallahu alaihi wasallam neddo ko e dina wondiddo makko on wonata mo be modo yo subu ko hombo jokkondirta Allah wi kal Qur'an ka hadugol len jokkondirgol e bombe ben wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin o soni ayi bembe no jumpano ukko e ayaji amen den jalkita yedda o wi durno ben don terto ben don ha be terto kan hala don den yewtere don be wayon alhaali don be ay alhaali go alhaali modjon o wi si woni non a yejjiti a jododi e ben on jokkondiri on huwondiri bawo a andi toyde ta jokkondire mabbe de ta jodode mabbe yani hay andi toyda ta na yawi a joni baydi dubi do fo ko menen wondi o saydo fo ko menen ala ko tiwa la Allah wi ma fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin lejeya e ko wallata neddo ha o labbida wonki makko kin labbingol ndeberde neddan ke nde huure nde en fu anduden do nulaado maki ndedo si moƴƴi e maada fima fo moƴƴay si ndedo boni e maada fima fo bonay nde moƴƴuki nde non no wole na nawnaje de anduden ko médecin be nyawdata na den non ko wawi fo ko wongol sabu maada won gurdam maada lanna maya ko de wonata sabu nata yite few ko de nawnaje de janti den do gila e shirk ha e nafiki yagal ha e yidugol mere e hasagol tagore Allah nden e kala jikkuji bondi di islam hadi neddo on hino hani wodditagol dum ko duwete salamatu sadr taw sa yi nema e musido ma ko alhamdulillah allahumma barik ma sha Allah na hida himi tun hida yelo tu yo taw ko an marno dum non kadi Allah wona an tun kipi Allah lando ta ko mas jonna goddo ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah wi ko kambe sendata yurmede jomi ma dan la dum ko juude Allah woni o liba idum ni hore mo falawo sa yi non ka wadi dum no jeey wotindingol mo e yettugol mo weltagol den golle makko don sabu dum ko qirranagol mo himo andi ko wadete e ka wadete e fewno de wadete kono sa setini sabu ne mam walla okki musido ma dum ko Allah wonda e dartade wigol Allah anda ko hana wade diguy Allah anda ko hombo hani hebude o nema do ko dum so yetto jonni o do hay neddo ko woddito den nawnaaje di nyawuji din no buri ko wete kon cancer musbe teddube no jeey ko wallata neddanke on hande bende makko laaba fi makko laaba o duddina jangol alqur'ana on e hore taskagol manaaji mudum o duddina ko buri himmude kono dum do fo ko duddingol toragol Allah subhanahu wa ta'ala toro Allah yo Allah labbin fi mudum yo Allah moddi fi mudum ko do no jeeyano e duaji nula sallallahu alaihi wasallam be do tono be weno Allah mi turke ma okku wonki yankin kulol makkion yani waduki hulo hima be wiya Allah labbin ki wonki am mawninaki ko an woni moƴƴo waɗowo ɗum o wi ko a woni giɗo ki ko a woni jooma ki wonki an no jeeyano e duwaji maɓɓe ɓe wiyno allahuma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi Allah okkam peewal dandam bone wonki an kin no jeeya e ko ɓe wiyayno ka khutbatul haja wano en fof andirɗen noon ɓe wiyno wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina eɗen molora Allah yo dandu en bone wonkiji meɗen e bon e golleji meɗen bonɗi بتولى سبحانه وتعالى يوفيون ولبنا برد ميدين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والحكمة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله جل وعلا خلق الإنسان وأكرمه وفضله واستخلفه واستأمنه واسترعاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه وارتضاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين
ومن صار على دربه واتبع هواه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، وراقبوه في سائر ما تأتون وما تذرون، فبتقوى الله يصلح الحال والمآل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ومن تمام تزكية النفس العناية بالأولاد ذكورا وإناثا بحسن تربيتهم وتعليمهم وحفظهم من كل ما من شأنه إفساد حالهم ومآلهم، والصدق في النصيحة لهم وتوجيههم فيما يحفظ لهم دينهم ويقوم لهم أخلاقهم. فسعى جاهدا في تحفيظهم كتاب الله وتعليمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وترسيخهم على العقيدة الصحيحة وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، فإنهم والله مصدر مهم في استمرار صالحاتنا بعد مماتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. en yetti Allah tedduɗo towɗo o, kanko Allah o tagi neɗɗanke o teddini o ɓurni o lontini o e leydi ndin ɗo, o halfini o jonnimo hoolare, o aynini o. miɗo seedo kanko ɗum Allah woni ko hana rewede. miɗo seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, nulaɗo makko. Allah suɓimo, weltorimo, towni fi makko, hoolike mo, nulirimo gonga, nulimo sabu yurmende wonande tagore nden. nden seedanomo yettingol nulal ngal totta hoolare nden laaɓana mofte ɗen, tinno e dina Allah kan ila yawmiddin, ha Allah tinno e dina Allah kan ha Allah subhanahu wa ta'ala on ƴettitimo. e toro Allah yo Allah juulo e maɓɓe, juula e ɓengure maɓɓe nden fof, e sahaba ɓen fof. yo Allah juule kala on jokkuɗo batteji maɓɓe ɗin, ñentini sunna maɓɓe on ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah hattirde no Allah hana hulirede noon. hulen mo e hoore gonga, hulen mo ka finde meɗen, hulen mo ka konngudi meɗen e ka kuuɗe meɗen, hulen mo e dendanagal miijoji meɗen ɗin. rentoɗen e makko, watten ila e makko, aynen mo. aynugol mo kanko Allah ko suɓugol ko waɗa, watta ila e alhaali muɗum on, sabu Allah hino rentuma ka wontirɗa o e alhaali mo wonɗa o. suɓen ko huwen, suɓen ko woɗɗitotoɗen, ten woɗɗitoɗi yamira ɗen ɗin, etoɗen ɓattoɗen ɗin, dogen ɓawo majji yeru feere meɗen nden, wotaen ɓattoɗi haɗa ɗen ɗin, pottitoɗen ɗin no few ko ɗo moƴƴere meɗen nde woni. sabu ko ngol kulol Allah ko sabu maggol alhaali neɗɗo on hande e janngo makko moƴƴirta. Allah wi e kono gomɗinɓe hule Allah wolon konngol moƴƴol, si on waɗi ɗum Allah moƴƴinanayi on golleji moɗon ɗin, o arsika on gollugol ko moƴƴi tum, o yafano on bakkatuji moɗon, goopi moɗon, faljereji moɗon ɗin. o wi kala wo on ɗoftiɗo Allah, ɗofti nulaɗo makko on, haɗa gomɗi on ɗon o fooli polgal mawgal. musidɓe tedduɓe, no tawa e ko timminanta neɗɗo laɓɓingol wonki muɗum, mawnina fi muɗum, kippugol mo ɓiɓɓe makko ɓen, worɓe maɓɓe e rewɓe maɓɓe. o kippira ɓe moƴƴingol needi maɓɓe nin, moƴƴina jande maɓɓe nden. o kippira ɓe renugol ɓe, ayna ɓe, hiwa ɓe, woɗɗina ɓe e kala ko tawata bonnay gurdam maɓɓe ɗan ɗo, bonna janngo maɓɓe o ñalande dangal. kala ko tawi wona e sabu ɓe heɓa malkisal ka aduna ɗo, kala ko tawi wona e sabu ɓe heɓa lette Allah ɓen, hiwaɓe, renaɓe, woɗɗinaɓe ɗum ɗon. laaɓa ka laaɓangol ɓe reedu, gonga e ɗum, buy laaɓanaɓi ɓe muɗum ɓen. no waɗi haɓɓiti waɗa ɓe manankun heɓir ɗum aduna, no famini ko yiɗugol ɓe yiɗanaɓe, hara ko hoore muɗum woni e programme e maɓɓe. an on a laaɓali, a gongali ka laaɓangol ɓe reedu. laaɓangol ɓe reedu ko programme gol ɓe finatugol aljanna. heɓuɗa jawdi e nder mum, a heɓa jawdi e nder mum. laaɓangol ɓe reedu ko waɗugol ɓe laawuɓe finde, waɗugol ɓe moƴƴuɓe jikku, waɗugol ɓe jiyaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on tagi ɓen, sabu Allah tagu goto kala meɗen waɗi mo wotin ɗo muuli e makko ko wiyete kon tawhid, fitra islam on, fitrat allahi allati fatara an-nas alayha. nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam kala jibinande nde jibinte hewde fitra on. hande kan noon ko mawɓe makko ɓe woni si itte mo fitra waɗa mo e diina goo, yahudiyanke ma nasraniyanke ma majusiyanke. idan musidɓe tedduɓe,
no jeeha e mawningol hoore muɗum yani teddina fi muɗum laɓɓina hoore muɗum gongugol ka laaɓalngol ɓiɓɓe muɗum ɓe reedu e janna ɓe alqur'ana on tinnoɗa e ɗum no ɓe jangira diina Allah kam ɓe hunjo deftere Allah na yerko Allah newinani ɓe o waɗa ka programme ma hunjagol ɓe nde fof yeeso toon noon ko Allah hawdiri kon waɗoya mawninira fi ɓe ne'ira ɓe sunnanula ɗon sallallahu alaihi wa sallam ka jande wo ka kuuɗe wo ka dewal wo ñinna e ɓe etoɗa tuta e maɓɓe gila bobo yagal maɓɓe aqida selluɗo on finde sellude nen sabu lekkun awa kun ko toso kun si fuɗi janɗi kun tiiɗe ɓuri leggal janal sottinangal adda awaɗa idan ne aɗo e aqida selluɗo on gila o woni bobo o janɗi e ɗum on sertay sikke o ala feere o ala e yawɗo ha janɗi si wiya yo yawno janga dina kan ka hoolagol ɓe wonatago ɗum dina kan noon ko hoolagol dina kan ko hoolagol mande ɓernde hoolo yanane fellita ko alda e sikkitande idan ko ma wakkiloɗa ñinnaɓe e aqida selluɗo on ne'aɓe e neediji moƴƴi ɗin e jikkuji l'islam ɗin sabu wallahi musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe meɗen ɓen geɗalɓe meɗen ɓen worɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe koɓe nokku ka golleji meɗen moƴƴi heddoto ɓawo en mayude ta faala ɓiɓɓe maɗa ɓe yo wonane keɓal ta ɗaɓɓu jawdi aduna ndin ɗo ɗaɓɓu e maɓɓe ɓe wonane keɓal baraji ko heɓoɗa no nder to wo e jawdi aduna sabu ko Allah windanma e jawdi kon fof a heɓay haysi ɓe wodanoka a heɓay no fof idan waɗuɓe leggal maɗa rimowal ngal nafitorta dinɗe muɗum hara a wodaka fewno tawata an a wawata produisude a maayi a wattinama ka gabru nulaɗo maki sallah sallam si ɓiɗɗo adama o maayi hara fi golle fi heɓugol moƴƴere makko fo taƴi si wona tarema bangeji tati ɓe wiyata nun ɗum ko sadaga dogowo daragol fi ɗe julliɗe yo ñiiɓu ɗe duɗe yo ñiiɓu koloji e heɓo lekkolji ka dina jange yo heɓo defte dina yo saako ɗum sadakaji dumotoɗi heddotoɗi harna ñameteɗi taƴa ɗon lanna ɗon ɗum fodde ino woda moƴƴere maɗa no dogude hay ɓawo amayde ɗiɗi on gandal moƴƴal nafitortengal gandal l'islam fannuji mum ɗin fof ko figu wawɗa ko aqida wawɗa ko hadis ko alqur'ana kala ko wawɗa nder ton a janni ɗum goto on kala ko gollitiri o heɓa baraji makko ɗin heɓa yeru mum kala mo o janni a heɓa baraji jannugol mo ngol o heɓa baraji ko o janni kon on mo janni ɗon kala ko gollitiri an wo kanko wo mo be mon heɓay kanko gollitiri ɗon heɓa ɗum ko noon yarata ɗon waɗane ɗon caloy hayɗa wali ka gabru ma tati on ɓe maki ma ɓiɗɗo moƴƴo mo hino duwanomo sadaka ilowo no landi jawdi hay fina be itta buyi kono noon no landi jawdi gandal ngal wona ngal woloyde on landi ya jangu fannu mon ɗa jangude on faama heɓa tan jannugol wawa jannude heɓa jangoɓe ɗiɗo ɗi no satti moƴƴa ɓuri tataɓum ɗum wakkiliɗo ɗon soobini yono cheikh ibnu Uthaymin wiri noon kala ƴettuɗo lawol ngol sariya on wallini ngol ka newgol ɓiɗɗo on o wakkili o tinni o soobini o gonge muɗum Allah subhanahu wa ta'ala on hawrinde nemo e ko ɗaɓɓi kon a heɓay o ɓiɗɗo wiyaɗo waladin salihin yad'u lahu idan ɓiɗɗo maɗa sa nayimo e dina ko on anditata duwanagol ma ɓawo a mayde ko on anditata waɗangol ma moƴƴereji na daroɓe ko honɗum accan ɗa ɗum na ɗum tun tawata ɓe hilni hara ɓe maapi fi maɗa ka wonɗa toon ɓuri ko ɓe maapi fi hoore maɓɓe kamɓe kaɓe woni ga musidɓe tedduɓe ande no jeeya e golleji meɗen ɓurɗi moƴƴude dewe meɗen ɓurɗe mawnude jolugo e nuraɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo maki man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alayhi bi ashra mo juuli e maɓɓe nde laawol gotol Allah juula e yewtuguide laabi sappo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا رب اجعلنا لك ذاكرين
لك شاكرين، لك أواهين منيبين، لك مخبتين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.